chungchal iba political parties in the block amade kogi maruina kogi RPI atwaligi mesut naujam ngasi dalida tha taraga nipan mapung terapan chungchal abai dar jiko sugumba ki terrorism na ki terrorism na satra iba thong thuda ji ai koi mapung phana tha terapan mapung phajal le tha terapan mapung phak la ba sugumba ki terrorism ni thong thuda ji ngasi phaubuda indagi home minister indagi prime minister mogi manakong da seriously log the man ko na masum hadan utpus number mo kanda ngasi di Delhi Maygon gi oiba jantar mantar da ngasi organ parties ngi ba du ma unite ba kun ma ma ngasi di matham makhan makha kya gi ba kun jung jung ba khroposi da ji musi ho kun thang ne log jage adu bo ngai yo pon mana ko gi maisot naujam na ko gi pan ba ma gi speech na na ma gi okhalon da piu matam da ko ki terrorism mutat yu fawba akan kun jung gi ni haina amna mai la ba haidar ko ki terrorism la ise da ji ko masi worldwide da national international ki thakta cookies terrorist ni habisi ta sena khang mamsang ni kwenda ji maram di kain haraga di moina toriba thong thoda toriba okhalon mayam jina ngasi de khoi miam punno khamna ba khang dom changi habisi mai aham raw thonda gi da de namana mu ani subuda khogi inda block na chungel iba khoi mission ju khoi hajin ngi si da je chai area si de khoi na yam phai inda block na ngasi manipur gi 10 porgan parties full kanda inda block na ngasi Delhi da aikoi sin protest fund no khona matam da jantar mantar da magi ya POP da matan controversy ka to yeda de masi moi political manung yo pora mani ko pi gera pi roira na hojin di pi gera pi roira leidiba issues jantar mantar ogera ama ogera ma ogera ta singna issues prime minister or home minister mana kong khangana na ba yawna ba haira gen selogira abnina pha gera pun gera mutana mona kaido ge tong to sun no aduga masigi issues ma as a political parties ngi ba apun ba ngasi groups na ngasi delegi any jaga amada jantar mantar do oire phare aya pire phare moi to khum thom di tasema tawna bagi khum do chung nga pam thamjagi da aduga sai area sai na aina musi aina sina agi humble session ni ko dajin musi daida hajin ngi si leidiba khogi inda block ki leidiba sung doriba magi kanu si da moina piba ka sagi khogi thek ka doriba na moina pidi ba sagi tongan ma khogi name plate aw thador ko si yawri si save Manipur save India Manipur bleeds for 19 months ko 19 months 100 killed women and children assaulted 60,000 plus displaced society divided economy faded constitution machinery collapse democracy attack under the double engine government sit in demonstration organized by India block Manipur and Thai. Manipur is burning. Women and children are crying. Let's fight for peace and normalcy and save our constitution and democracy. Please join and participate and support peaceful and important demonstration with Thai. The Nana Hajin Nidi, we would be when Panarakoda Haina Koda York Suyaita Wutabu slogan Namana Sagimaki banner Matapa striking point number as it Manipur is burning, women and the children are crying. I see Kanana let's fight for peace and normalcy. As save our constitution and democracy and areas cookies in your moment night of highlight of him. Madam D. Masagi Laiba, Lakadoriba, Sagi, Yawadrim, Nanga, space Natragana. Naka do magi topic to the yaw and kalabauta Sigumba Sagi Miam Kangana the banner theatre hotan to across the D. The same issues cookie narco terrorist cookie terrorism at the time to Sigi Matak Masina cookie terrorism in Manipur burning Wahele, other than women and the children crying to Holy Haboji. First headlines cookie terrorism it home to the habits made a following Malaysia. And other issues. How lady any political party leaders in any intelligent whatever any kind of leaders in Jina how you can cookie terrorism hit the home changi make saying Malayam Leba Kudimata cookie terrorism with home moment that Domam law Kum Sang Asidico. Masi RP Atawali meeting the I quit auto by steps in Lebidi Bakugi Mu Mayama City, my Mayamna, I quit. Cookie narco cookie terrorism the Indakalu, Manipur Kalu and Law to Dajimsi. Masi Kanam Changi Malim to Tajigo. Masi Equina focused on what we see Lady political leaders in
political party ki akhoi leiriba usagi akhoi right paibira badugumba elected person mayam ngasi Delhi ki mayonda prime minister madi honorable home minister mana kong yawna ba laudri busi de ta tai phadane koina thayai na banataba da manipur si lal lo shallu habadu nataba lal lo shallu habasi lakuma matamda lal lo shalna bagi mangoina na lal lo shalna bagi mangoina na kuki terrorism to thong ta je hana masi lo shallu manipur ki lemai de maru phung muthak habasi ko ham changi da ko maramdi popi tharo ki drug cartel ni leiba issue me am da je manipur to issue si aikoi je da je any point am da sum tas tau da point khala sabagi ni sai sebio na koi rona ki reporter man article man na mai chana pan koi side yawi da haji manipur to irang si Myanmar da base of militant sing am drug kulai paiwa sing gi adugumba lan amani habasi sai maximum study hit to habasi palal thamai da je ko da siguma mayam si leiba Delhi ki jantar mantar da phambi matam da je haji to film si da prime minister amadi home minister ki mana kong yawna ba leiba political parties sing jina aikoi thayai na ngambi banata ba actual point do figure do chap chap ko hit to changi masda cookie habasi da cookie habasi de koina sai area sai koina cookie se kana ko makana divide to bi ko jing sai area da je aikoi nakana kana pubi ta to ma le ji ko leiba issue ji cookie lanj da ba ade cookie yong ning da ba gaina khai to ko samdam kun uzai da ko maji cookie lanj da ba sina kana no ade cookie yong da ba sina kana no cookie irang to sina kana no copy tha da ba cookie sina kana no ari ba cookie na kana no anu cookie na kana no ga da je sai area ji da home minister na to prime minister mana ko ni yong na ba jai ra kanda madu ki poto clarify to bi wa na ha am changi da je ko adu leiba pusak si only thing leiba issue ji da je leiba issue ji manipur si aikoi hana nakna ba Myanmar da na Burma da gi lamba ko gi drug ki oiba ko gi root ma la ko to si ka dore manipur da drug ki makon factory man khana na phoje hona ra mi ji ko adu hona khana bani drug karba to ba si drug ki business no hona matam da left right line ma mi khuding ma yekna boina lotion ba hat pa tu pais di ma thong ni da ji na moina manipur le sorry mai dei gi le di ba community ni target tawri se moida aron me agenda ma lei aron me agenda si miyam ne khana pori da ji na lei issue ma tang da lei political party ki leaders na yamna board na hujti yamna board na hujti da ji ka dore ekoi hai ma ngang ma sagi da ji ko na lei issue ma tang da ekoi la lotion biu natraga na lei issue ma tang da normalcy or peace or no hona biu ha bo hi du thamba na na cookie terrorist ta thong da se yaning de moi ta thong sin ha ba si yamna brief oi ba du gumba yam masa khai pot na ma ngasi di ekoi shin ma tung na law ra mana kong tahan ma khang nam changi da je na lei issue je koi trai na lo bi aroi haji lei issue ma tang da lei bi in da block ki oi ba lei ba mission ekoi appreciation bi jai ta ko ta mu lei ba mission du ekoi goal na ma chap chan na ma du ki ba decision phang ri ba budi hona biu praja miyam kan biu praja miyam jo kholau ta biu miyam lan thung aku yu miyam thai kan yu ha ko thom jara kan da ngasi Delhi ki mai won da ngasi Delhi na ngasi sanai ba ekoi proxy war moina di mi chong mi khai nai ba ki thong thua je ngasi di ya de ba khon ma tam moire ala dai bi ni ma khudi mak sei khoi ki ta ngai pha da one way one di approach under one khoi ki decision ma da khoi lambi ama da adu agenda ama da khoi apun ba manipur kai ba yaroi manipur fruit kan ga da buni fundamental fruit control kan ga da buni maram di except cookie na le hori fruit am je ekoi hana gi oba normal life to hanjal ko na matam da asi cookie terrorism ta thong sa je ekoi maru phuk na manipur le mai di mahang ga do na hukum da je asi gi oba kholau si one way one voice na ma dai di la hon de ko ma apa mai apa thong da jiri gi thoki bo thodok si gi amu remind tor kan na na odi am shock hoy ko ngai te da je ko si ta sing na mamang du video viral ba ko mapa amana masa jing masa du gi manak ta sai lai ro matung da ko gi thiap photo ma da acha pot ka pi daga da je thamam ba mapa du na ma da kangau na sa to gi intention da gi da dum thai da ai ko gi chahi nauri ba tha chahi mari ma to ngai ba du ma ichan dai da ai ko kinef na ta na ko gi hostage na pur sa ka matung da mi 3-4 days nam ja thama ka da je ma du mo no ot am ga do ne ma do myam du na ka na ko si ba go dai ko ma du ko khum thu do pot na ma du oi da ji ko de na ma na mu tha tare ni pa na ngai ba angang du ba go da mama gi ma tha da che na ko la ka da je mama du na ma sa du shok kinana ba da na lo ko kinana ba na kon ja ba gi ma gi photo style na da gi picture ba ngang du na mama gi ma tha da gi shit la kan da je moina sa gi thang ma chun tum ba na ta ga na nong na ka sun na hat pa ngi na hat ba mo gi thamoi da ji ko de na ma na ngang ma cha pi tu ka ma cha koi than chahi ani hum ngai ngang tu na ma mai on thu kan da kai
khangji ba ngang no ga yengi ba mieng da jit very shock da jit masi da jit life ta dugumba terrorist ki thong tori kamu jingdo no more compromise da jit ko moi do ngak bu sunga moi do pota mani aduna ne ngasi na hajeri si da jit ekoi ki lady sentiment si kana gum khana masi dang sai gi tasengna hai mioi sing du tasengna no mai kapna ba tra na ai gum attack da sigi bani hai tara ga jit ina da sin sa do part amani ma khut challa matung da hostage na pura matung da jit ekoi tawai da mawang ma da sai gi pulai ba torture tori ba myam du da jit mamang ni khoi na angang ni pa macha ahum phar pu matam da di moi army ki recruitment yaw chat pa gi damak ni haina khala kan da macha gi adu dai dam army ki nga na hona matam da kotu na madu kan magi mong ma to gi do da je madu yam nai khoi ipa ipu ki poro da huran ma ko da napi pa do huran ma ko da napi pa gi police do ni to da ji ko adu ba army ki recruitment yaw chat pa da lambi ona ba da chang gi ba chai naw du bu di kotu gi leadership no ga yam na ma kho pong na ma da dang sa gi ha kogi india gi lai ba top leadership gi yanar matung da ai thadok pani ha kan mani gai na ga matung ngang ba ai ta ko tu si mi kan ma mi pha bang mi hat bang mi ham do da je afong ba ma da area da afong ba moi da sa gi moi na instigator ga moi na order pi da ga drug cha ma yam no shin ga da mi cham pha ma mi cham pulum da je adu ma posak tu na army gi ijat kan na ba ba gi da makta thadok ba ngamba ma na mo to ra kan da sumna kan na sahi ani gi on gi tare ki ni pa ni anga ma sam sa sing du ai hostage na phar purum tu na khoi ot pa ya ot pa nei ba nei ma tu da jit masi ai punsi da kaung na moi da du ma da jit ai gi wena da jit ai gi wena di adu ma lamen tuyen ba ko ki terrorist ki thabak tori ba du ba mi mas khang da ba sing du di no more compromise ha ba da jit thum jage mi hoi ba mo ena ngak pa ngam moi da ba shona su yaro da ba thong tong si lei ba political leaders in jina da jit political leaders in na magi masa magi masu magi machi machin da shok ti ha ba gi na ma da yenga leiba ngam ibra ha ba question ma latin da jit ko aduna du ba ma yam da jit khoi lei ba issue si hajit kuki na talibat demand ji kari no kuki terrorist talibat demand ji kari no mo talibat demand si center da na tra na manipur lengak ta mo gi ba demand ma tan bani ha tara ga di mado yam clear na picture ma da lengak ka center ta no bigo civilian da kai khutari da jit civilian ozal ka doi mo gi kan dori madugi civilian da ai imum manung ai chi chen phong na gang rap to wana tra na yum mai thage la ta ga di madu ngakuk chano hona bai je pasi lu na pi right na ma di khoida mai dai kana ngasi mai dai kana ngasi ozal la kan kuki han hat purui mai dai kana ngasi ozal la kan kuki to ko la darui adu ngasi kai gi da mata kuki gi lai ba terrorist na mantra kuki gi mls mantra kuki gi lai ba wari ba civil society online ma yam ni ngasi wahi ma hai matam da mai dai do on na mai dai na chai manung kai gi no that's it si chung ma yam ni ga kan da je hoji issue se jiri gi issue si lai bi ba jc na tra na manipur gi miam hupna da it death penalty na te da jit punsida moi bu ngak bu ngamoi da ba ai khoi adu ma leira bani shona su ngak pi roi adu ai khoi na su ma du bu moi bu ngak pi bu na tra na excuse bu khoi adu ma gi oi ba tom thok te ai khoi manami na kan da moi gi ma thok chap chan na khoi ma du ba ichan ichai nau ma yam phong na hostage no phar ma tum da terrorist ki thong thar ko gang rep to klak pa hanjan hanjan angang ma cha sing tharak ta ba chu ma miyo jing da je khoi na manipur gi leimai da gi ai khoi apun bagi free ang tolena nai khoi na ma area si khoi na putar changi da ji maham changi da ji natraga di manipur chugai ba manipur da hanan da idang phone ba ai khoi chahi tare khunta ko natraga na ai khoi gi british ki ma khada loina mon ler pa khoi pusi mahing do madugi hena sathi ba dugum ba masai ku kijum tai thong thong je dugum ba lamchat am chathar abda ji sai area si dai dum hajar ngi da ai khoi ma sengi marakta political minus no ba khona ba man ba mana to guni aina to guni mana to mani mana to guni na jin lebe mong man ba ji masi ju gyan tamina changi khoje ya ji bu da ji adudi thuibe irang si issue matang da kuki terrorist na si di one way one voice samantang si lalho bosu drug karbar to bosu illegal immigrant ju vote ka ba mla tarasu magi church ki magi fathers ju whatever meman ta da drug sinang leiba masam kakani masam na kakani khang da bu sa nga da leiba kamu ju amat to ina manara kan si manipur ma chugai na basla ko si da ekoi gi le mayam ni na pol game gi over marum atak to akhu room khara da ekoi thangchen na da intong da leiba tam da ji patam no da ji mayam manami na kan da khoi leiba kan ba jati kan ba ifruk kan ba thok re thok sing matang nei khoi na ke to min na ba ya ge ham ji khoi lebi na matam udri ba da ji adon leiba issue ji matang da jiri gi issue da je pulsi da May tarik ahum 2023 dagi nangasi phawda kuki terrorist la thak thong thuda jingi mak tagi pen da ba
ngasi phau charu polang ama aikoi phangma ngamdraba thiba khangdra leiriba ko icha ani gi ngasi gi ningamdana yeng hiba minugi pirang loina yeng hiba icha ani ko hemjit amadi intoi kan bigi oba photo adugi hendok tana aikoi mapa macha machi manau fuong na ching chan macha matamda fuong na kan biu haira ba ko da thang janjala ka hakhi bagi oba pen da bai kholau kokta da tummi ngai da janghil laga mapa macha chingtho hakhi bagi ningthong da sagi normal thok to jaba du motor spy thok to jaba mapa macha hakhi bagi pen da kangda kadang banda aku to kulai pajaba natama icham cham ba civilian mapa macha matamda sniper drone bomb sina dana hatu khi bagi wari mona to ibn lan mayam ji ngasi ekhoi gi praja chung laiba break of shar sing natra MLA sing ngasi ku ki da thari ibn lan ji da moi kari ni hana moi ni yeng ya bangam gi moi da ngasi gi khon kham gam gi karon lai bi gi ha ku chung de da ji ko sigi chung yam christian or stage matam ji da ekhoi thuiba manga ta ga thuiba du mo issue ja hana ekhoi lakshan na ba kem hai na khon na da na chakhol le da ji pukri da anga ma sim ta lai matam da pukri da anga ma sim ta lai ka da ekhoi mobile nam ka da anga do kamai tarino kamai tawrino habi ba khol mi ga sien mado adugi type ta chakhol e dana ngasi kuki na drone bomb sinare rocket machine ka pe sniper sinare bomb sinare harakanda leiri ba ngam thong yam dina aikoi aduda case sinare ga aduda case sinare ga inquiry tawri ga investigation tawri ga dajit hoji kadang banda nupi ma bomb sniper na ka pa ga jan si ma sigi badu hoji ena ena case par padu aikoi drone bomb sinare ji confirm tawre sniper sinare ji confirm tawre hoji ke do biduri asi adu ba ko koi union home minister da koi kan biu prime minister da koi kan biu na koi ahum par ka min khom ni da ji koi moi ki ya ka yeng ga manipur ki praja sing che koi lai phata ba tak tha ba da koi ki sin na ba du ma ka hani yining tha ba ki da koi mai te sing che ku ki bu ka halang ni da ji asugumba terrorist ki thabak to ba ku ki terrorist kamu chungje manipur ki laimai dagi maru phunu thar mona matamda including gd ki laiba issue thangoi shokbo issue da dajir adugi chathar point na ngasi ju ka dawre issue divert taku yana phona matamda hajik army ki red zone area dagi yam high security area dagi oda kaman babu sing mangre issue divert to hore hojik gd ki issue divert to hore kaman babu ki hojik me am lang le remu kaman babu ki marak sita amuke dawre khunga paisa ina pha na amuke dawre aikoi lanong ya pa hore Sige, Euro, but this is Euro.